ufana naye hayi iSouth Africa izobuya siyamnida uTraore la eSouth Africa but lesigebengu lesi ngisho nanoma kuyovotwa ngavela ngayeka mina ANC mangila eNasrec lento ngiyibone la eNasrec makususwa umam Nkosazana Zuma kungena uCyril lobugebengu bayenzwa lapha eNasrec ngavela ngathi angisafuni nix engihlanganisa neANC I'm out ngiyohlala ekhaya ngisazingena izindaba zepolitiki iIC nikezwe amamiliyoni ngamabox mawufika nje nawo amabox agcwele kubhadalwa wonke umuntu ukuthi bhadala wena hambe uvote iANC kusho ukuthi bazohlala la ngenkani not ukuthi ANC not ukuthi abantu base South Africa babavotela no they never voted even as eNasrec abamvotelanga uCyril